Reka mbashimire cyane kandi bifuriza ibyiza mwese aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Ndabashimira uburyo mukomeza kubana natwe. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Iyi ni inkuru navuga ko ibabaje cyane y'impanuka ikomeye cyane yabereye mu gihugu cya Uganda, aho imodoka yo mu bwoko bwa Hiace cyangwa se taxi minibus yagonzwe na hoho, biza kurangira abantu bagera kuri 14 bahasize ubuzima, abandi benshi cyane barakomereka bajyanwa mu bitaro bikuru bya Masaka. Ni impanuka ibaye n'ubundi nyuma y'igihe gitoya mu kwezi kwa gatandatu, ngira ngo nimba mbyibuka neza, nabwo habaye impanuka ikomeye cyane yahitanye abanyeshuri bagera kuri 21 bagera kuri 20 ndetse n'umuyobozi wabo wari wabaherekeje ubwo bari bagiye mu rugendo shuri. Birumvikana ko muri iki gihugu cya Uganda hari kugenda haba izindi mpanuka zikomeye cyane, nyinshi cyane, kandi imbere yaho n'ubundi hari habaye indi mpanuka yari yahitanye abandi bantu bagera kuri 14. Birumvikana ko muri kino gihugu hakomeje kugenda hagaragara impanuka zidasanzwe mu mihanda yo hirya no hino. Ni impanuka yabereye muri Uganda. Iyi mpanuka yabereye mu muhanda wa Kampala Masaka ahagana saa 5 z'ijoro ryo ku itariki 3 Kanama, nyuma y'uko imodoka ya Toyota Hiace itwara abagenzi yagonganye n'ikamyo yari itwaye umucanga mwinshi, hanyuma biza kurangira iyi modoka yari itwaye abagenzi ya Hiace mu by'ukuri abari barimo benshi cyane bagera kuri 14 barapfa, abandi barakomereka. Yari impanuka iteye ubwoba cyane ko babashije kuhagera aho iyi mpanuka yabereye. Mu by'ukuri bakomeje batanga amakuru bavuga ko yari impanuka ikomeye cyane, kandi mu by'ukuri abantu benshi cyane bapfuye bagera kuri 14, abandi bagakomereka. Ni inkuru navuga ko yashenguye imitima y'abantu benshi cyane batandukanye. Amakuru nabashije kumenya nuko umushoferi wari utwaye iyi modoka ya hoho yaje guhita aburirwa irengero, kugeza amagingo aya aracyarimo gushakishwa kugira ngo mu by'ukuri aze kuba yatabwa muri yombi. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu Kanama. Birumvikana ni impanuka yababaje abantu benshi cyane, birumvikana kubera ko abantu bagera kuri 14 burya iyo bapfiriye mu mpanuka umunsi umwe mu gihe kimwe aba ari abantu benshi cyane. Niyo yaba umuntu umwe burya waburiye ubuzima mu mpanuka aba ari ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Hanyuma abantu bagera kuri 14 bamaze gupfa, bari abagenzi bari muri iyi tagisi, mu gihe abandi 4 barimo 2 bari muri iyi tagisi n'abandi 2 bari mu ikamyo bahise bajyanwa mu bitaro bikuru bya Masaka. Birumvikana abantu bagera kuri 4 bari muri iyi tagisi ndetse n'abandi 2 bari muri iyi kamyo bahise bajyanwa mu bitaro, ariko shoferi we amakuru avuga ko yahise aburirwa irengero, yahise nyine acika. Gusa polisi hariya Uganda ikomeje akazi ko kumushakisha kugira ngo abashe kuba yasobanura iby'iyi mpanuka. Mu by'ukuri navuga ko yari iteye ubwoba cyane. Gusa kimwe abantu bakomeje kugenda bagarukaho bari kwibaza mu by'ukuri kiri gutera impanuka za hato na hato muri kino gihugu, niba hadaciyemo n'ukwezi abantu 21 baburiye ubuzima mu mpanuka, hanyuma abandi 14 bagahita bakora indi mpanuka nabo bagapfa. Birumvikana ko harimo ikibazo gikomeye mu bijyanye n'umutekano mu muhanda. Rimwe na rimwe usanga abashoferi batwara ibinyabiziga mu by'ukuri batarenganije umuvuduko, cyangwa se bananyoye, cyangwa bari kuvugira kuri telefone, cyane ko hariya ho nta na speed governor ngira ngo ziba mu modoka zabo, n'imihanda yabo ibigoranye cyane. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane. Reka rero twihanganishe ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ndetse n'ababashije kurokoka bakaba bakomeretse bakajyanwa mu bitaro. Reka nabo tubifurize gukira vuba kugira ngo bongere basubire mu buzima busanzwe. Rero reka nihanganishe n'indi miryango yose idukurikiraniye hirya no hino, abagize ibyago bakabura ababo, nabo tubabwire gukomera ndetse bagire kwihangana.